kwirorera na gukenio ni tabarire eno ya Inoro rucini haria hothe uri o ringi nga kugeithia good morning ni twakorwo twarikia kumuramura magatheti na Njoroge wa Githinji riu ucio ni horo guthira riu twi umemereki ni murihire tugetha gwa guikara tugetha gwa kurima tugetha gwa kuigithia na turugamirirwo ni kambuni ya wendia wa migunda kambuni ya Dhahabu Lands Limited makoretwo kuo kwa ihinda ria miaka 9 magitwenderia ng'ondu thini wa studio wakang'ethia na gikeno kia mukira Terry Maina afitha kuma kambuni ya Dhahabu Lands Limited. Good morning my sister, how are you? Good morning sir, how are you? Horo waku ni kwega? Mwega muno. It's been a minute. By the way tutieregaine. Ndakena muno gukuona. How have you been? I'm good. That's awesome. I'm well. I'm fine. Thank you. And you're looking good. Asante. Thank you. Thank you muno. Kwana atia kule kwanyu? Kwitu ni kwega muno. Na ndatumwo na ngeithi nyingi muno kuma chairman witu. We have our CEO, Mr. Peter Kamau, that is our MD, na staff aitu othe. Na matwira wira ni ruta wira mwega muno, na ni thengio ni gutuhe platform ya kwaraniria na eroreri a Inoro TV na magatwika investors aitu. Karibu sana. Na ndikariganirwo on top of that kugeithia eroreri othe a Inoro TV kiroko giki kio muthe na investors aitu othe na tumere ndwacenje mitambo because we have got so much ila tugenda twariririo muthe nigetha tumenye niko tungithie na niko tungiteithikira. Asante Terry Maina na karibu sana. Asante. Terry kwao niku? Terry gwitu ni Nyahururu. Kundu gwitagwo Nyahururu Town Riverside. Na de mwana wa Mr. Peter Maina na Helen. Jiaranĩirwo na sisters aitu sisters atatu na brother omwe kuma kuria Nyahururu kuria ndereirwo na ngahika o kuu Nyahururu kundu gwitagwo Boyman ni mundu witagwo Labandirango and I'm happy because at least ni mana achite in a way joy what is investment na niki tomorrow holds for us. Ni weka wega ni gutheria ndeto iyo. Thank you. Asante na karibu sana. Dhahabu Lands Limited mukoretwo kuo miaka 9 kana makiria ma miaka 9. Yes. Nundu uriku mwirahagira kwa ihinda riu nundu uriku ukenagia ngoro cianyu muri ta andu a Dhahabu Lands Limited? Dhahabu Lands Limited ogwo tukoretwo twiko for 9 years. On past 9 years with a month. Na for the past 9 years ni hari maundu maingi tukoretwo tungihota gukorwo tukirahira. One of the things ni ati ni tukoretwo twina projects iria tukoretwo tukihenegera customers aitu very affordable. Tiraithi kuona project o koro eke accommodate mundu o wothe kuma mundu uria kwa wena income nini nginya uria wena income nene muno. On top of that tukahota gukorwo tugisettle over 15,000 customers. Ko ni gukwira atia andu 15,000 matiari na migunda matiari na kundu gwa guikara na tha icire no twirahire tuge 15,000 people and more mena title deeds yao. Undu ucio ngi ni wigiririki ni tukoretwo ni twigwite andu aingi makiuga ni ngurite migunda ngakorwo ngiyo kana kindu ta kiu. With Dhahabu Land Limited waigithia hamwe na ithwe title deed yaku no nginya umigie na tukugia title deed ni tugutwaraga through education nini kana ukumenyithia uraigithia ku wega waku niki uguteithika atia no ukewe na 800 tukwire ehe handu wa guthie guku ri kuringana na interest yaku ri tona guku niko kungi guserve better. Ugu ni tukoretwo tukihota ku advise customers. On top of that wako twina CSR program tukona andu aingi muno ni mateithikite age magathie mashukuru age me mawira-ini age magakirwo micii na tukona andu miturire yao ni cenjetie na makiria moguo ri twina ruti wira aria mareana makanywa courtesy of our customers na courtesy of Dhahabu Land Limited. So we grow the economy. Tukiona Kenya igikura ri ni turauga Dhahabu Land Limited ni twikite kaundu. Asante. On top of that ire tatuhe namba cia thimu na kuria mukoragwo on top of that. On top of that kama ure namba itu ya thimu ni 0707 177 177 0707 177 177 kana 0718 700 900 0718 700 900 tukoragwo twiruiro ugiuka haria rwiru ndani o wakinya rwiru ndani hari building
building etagwo Greek Towers Naguo. eng'ethanĩire na Ruiru Mabati tukoragwo tu 4th floor Greek Towers building hothaka muno ya blue etagwo Dhahabu Greek Towers waingira kou uge ukwenda Dhahabu ukumionera hau mwena wa Thika Elika Plaza opposite Safaricom shop kana Faulu Naguo. hau uko kinyite gwa Dhahabu. On top of that ni mutwaraga ando site visit on top of that kama uni tutwaraga ando site visit na site visit cito cikoragwo ci free of charge. Yes. Na tugutwaraga any day ungioka utwire nginya umuthi uyu project iria ngwaririria onjere nie teri ni gwenda guthie mwena wa Matu ni gwenda guthie Kilimambogo ni gwenda guthie na Nyuki ni tugutwaraga site visit free of charge na tugugutwara tukikuonagiriria indo iria nguthi ngikwiragirira haha ci barabara-ini na makiria kama utugikwirira icio ciothe tugutwara in executive cars na tugago provider lunch free of charge na tuguthie tugikuinformaga maundu maingi megie wigithia na megie project na undu ungi nyambe itanariganirwo ngioka ni ndeciria muno ndi barabara-ini ndarigwo atiriri ici ni nyumba ndirona ci barabara-ini na haria andu ndirona mena nyumba thaka muno na angi mena biashara thaka muno barabara-ini ndarigwo atiriri what happened tondu most of them some of them ni inherited property agi at least ni kwiyaka makite meyakite tondu wa incomes ciao hari undu umwe woka meciria-ini makwa ndamenya atiriri tondu in the past buildings icio citiarĩ barabara-inĩ rĩ kiria kiratuma kana kiria gitumite andu acio makorwo makibenefit rĩ ni tondu ni monire opportunity na mona opportunity rĩ magitake risk na ndacoka ndeciria ndona atiriri andu aingi ni maga ukorwo magitake advantage ya opportunity ni kwaga kumenya riu nikio ni ndoka haha nigetha ngwire umenye opportunities iria ciekuo niko ungigithia na waigithia ri umithio wacio ugukorwo wiki niguo thengio muno Terry Maina namba ya thimu micokere ya Dhahabu Lands Limited 0707 177 177 0707 177 177. On top of that wabici cieko Ruiru Greek Towers 4th floor Ruiru ndani no ngihura namba iyo ri ni ugutumirwo pini hari uguka na ni ukweretherwo makiria ung'ethanire na Ruiru Mabati o hakuhe na reri ya Ruiru uguko kinyite he kanyoni karanjira ati Dhahabu Lands Limited mwina migunda mithaka muno na cia ya njaga muno kuria kundu gwitwo Malindi Kilimambogo na Nanyuki gagikwira ma riu on top of that ri ukwenda twanjia nako Nanyuki Kilimambogo kana Malindi I trust your sources eleke twabirie na Malindi twende Malindi undu umwe tungiganira ni uko twina affordable projects guku Malindi ndui kana wanaigua andu marendia plots makendia cina thogora wa the few na ni andu ngihoka ni gwa Dhahabu Land Limited kuria twina plots kundu gwitagwo Malindi no kunjurie riu andu ara Malindi niki Malindi ni on the coastal region Malindi ni kundu kwega muno ati ni kundu kwega muno niki no urime rera ni rega irio ciumaga wega fiu ni kundu kugucagiriria tourism ni tondu kama uni ukuma haha uge Mother's Day ni ugutwara Mpua Sunday ni Mother's Day by the way mutware handu na wa mutwara Malindi ri uhakikishe ni uka kuona muunda Sunday ni Mother's Day Ti Wife's Day it is Mother's Mother's Day togetwaria mami it is Mother's Day not Wife's Day she's for your children my friend na ukoaria na wa mutwara kuu ri ni kumanisha atiriri angikorwo andu ni maroka kuma far and wide kundu gwitu ri ni maroka makonjorithia gwitu uguo kwina exchange ya besha ugatuma economy ya kundu kuu ikure na economy ya kurari ga plot kari ka 9910 ndirakwenderia ri ugukora nginya ni gakinyite 500 ni tondu wa wingi wa andu ni tondu wa besha iria cirorora moko-ini ma andu maundu maingi makorwo magikura nikuo gukumwira oreri urona TV ni yaku nikuo kuria only 30 minutes kuma Malindi town na ni kundu hakuhe na Baolala Center hakuhe na shukuru munene muno witagwo Wero Teachers Training College waigwa kundu kwina college ukamenya ni kundu andu mekuo kwa wingi makiria mogo farafara ni njega muno ni along Salagate bypass irira connect Malindi uthie Voi ugarire Tsavo National Park na tutikurikiria hau
twakwenderia plot ya 99,000 shillings na ena title deed. Title transfer no uko rehe 25,000 wikiro transfer. Na mundu ni akunjuria atiriri nima no ngende kuguraga plot ka 99,000 no nyende ci nyingi hamwe. Ngoka gukwira atiriri muthenya uyu wo muthi ndoka ku launch project thaka muno mwena wa Malindi. Eka ngima. Eka ngima kama 1 acre of land. 1 acre of land. Kuria mwena wa Malindi. Kuria mwena wa Malindi. Kwa Dhahabu Lands Limited. Yes. At only 150,000 Kenyan shillings. Shiringi ngiri igana rimwe ria 50 wena eka ya mugunda Malindi. Imagine. Kwa Dhahabu Lands Limited. Yes. Bei karibu na bure. No menya kundu gukwira atia? Eka imwe iganaine na plot inyanya. Neguo kunita kuheana. Plot imwe gwendeire makiria gwendeire like 20,000 shillings for a plot. Ngone kwa mundu. Riu mokunjira wagire kugura plot niki? Ninyonete andu maroka makagura acres 10 makagura acres 20. Malindi ndakwa ni kundu gukoragwo kwina riera riega muno na ti kundu gutinda ukithinikiriria nigetha irio cikure. Mananathi makoragwo me on season all time. Nimo memeragia Na nimo makwemeria ndu gutinda ukingangana na marigo kaharate. I'm telling you. So within 1 year wahanda mananathi maku ri eka yaku ni uko igurite. Thoko ya mananathi ndukaga na waga uke unjire gwethere thoko. Kuria farafara cia guthie ku uguo ri na kuma ku uguo ni njega uguo hatiri hindi irio ciaku cigathukira mugunda wenda kuiga mburi ri ta customer witu rokire juzi na aranjira ntuguthie Malindi customer wetagwo Terry ukoragwo wi haha etagwo Buruburu phase 5 Godana butchery anjirire akwenda oke turime mburi mwena wa Malindi ni tondu mburi ni ciekaga wega muno. Riu handu wa kuiga butchery ukaguraga nyama ri nduige mburi ciaku kuria we no guciruta urirutaga goko gathinja an acre yona kwendia. Imagine an acre for only 150,000 shillings only. Na nigetha wike uguo ri no gutuhurira thimu 0707 177 177 177 mecokere weika 0707 177 177 0718 700 900 no kagatere ni kugweta horo wa kurima mburi tondu nyama cia mburi kuma Kenya ni fataranagia muno mabururi ma Arabu. Demand iguru muno mundu ngota kurima mburi cia nyama demand iguru na kwena mbeca nyingi. Actually hakuhe na mweno turakwenderia plots cia 99,000 ri hena mundu wina 40 acres tayari wira wake we kuona we stabilized tayari nigetha ahote gutwara nyama ciake na nja nyama cia mburi. You have a market already. Ni Malindi tuguthia atia nigetha tugakiona migunda eno? Malindi ukuhura thimu wahura thimu utwire nie ni ngwenda gutwarwo Malindi. We'll just advise you no wigithie na kindu kinini twetaga booking. Gitumi gya kuga booking guko kuge tutikwira ubook na mbeca ciothe tugaga ugu ntondu wa kweheria joyriders twaneko na muthenya umwe tukauga ugu nturatwara twakora twihuria bathi ciana cia cukuru mekoda guthia utita masi no nawe kama ugathie out na tugutwaraga na ngari iria utakurihira tigiti to ukinya ku kiroko tuga provider breakfast ngauga ona ngari ya breakfast in a 5-star hotel tugutwara mugunda wona mugunda tugagucokia tugagutwara beach tugagucokia ninge ona Nairobi kana kuria kungi within Nairobi twakinya Nairobi kaga ndikwenda mugunda wacoka wakinya kumbe uma out kana uma guthie guthaga na itura nigetha utware mothers out. You see it's not very right for business. Nigetha tuko tutaina mathina tamacio ri usually we advise our customers we commit with only 10,000 shillings area eguko a part of the parcel fee ogo wari hagiri ici 10 eno ne ticket yaku direct ticket no heo mapu o book plot wathie kuria no wende gucenjania no eno ticket yaku egutwara Malindi na egucokie na it is still part of the parcel fee. 0707 177 177 yatirire tere maina ngorie ni mundu no arihage mbeca na thimu icia kire mbeca cia kuriha na M-Pesa Kamau no urihe na M-Pesa kwina pay bill kwina accounts iria ulinkeirwo na pay bill bado na no utucerere wabici no ni twira customer ona wariha okuri ori twina customized system nego gutumira alert gukunia ni ndariha plot number 5 utuhe documents tukuhe agreement nigetha tuhakikishe weigithia waku ni seamless na gutiri handu ciringi ona yaku ona imwe ingiurira ogwo aria me diaspora ona matigetigire
ne tukure kuma Malindi Dhahabu Lands Limited tuke ginya Kirima Mbogo amuno ngwiritwo ati mwina migunda mega muno haria Kirima Mbogo na tamaka sauce ino yaku ni njega muno Kirima Mbogo ri ni uri waigwa 14 Falls 14 Falls ni jigwa ikothika ikoragwo Kirima Mbogo wahituka Oldonyo Sabuk o hau uguo ni ukuona Kirima Mbogo ni kundu kwendetwo muno ni tourist mathia kuona nyoni mithemba mingi magathie kuona nyamu ni tondu kwina wildlife services perfect na ungeigwa kundu kurasherwo ni kundu kwega na Kirima Mbogo ri ni gukuhiriire Nairobi kana wakuhiriria Thika town Thika area iratwika smart city farafara cia guthie kuu ni njega muno na you just need 40 minutes kuma Thika ukinya mugunda-ini tondu ukuhuthira around 15 minutes kana 20 minutes kuma Thika ginya Kirima Mbogo then tuigire kuma Kirima Mbogo to Oldonyo Sabuk uthie ginya mugunda-ini na farafara yothe kuma Oldonyo Sabuk guthie Tala ni farafara irekirwo rami uguo kuma haria mugunda witu ri ginya haria proposed Oldonyo Sabuk Tala road area it is only 400 meters hau ni handu mundu agithie maguru hau ni a walking distance na ungeigwa kundu kurekirwo ramire ni kundu kwi developed tayari kana ni kundu kwina potential kwa kwina maundu maingi muno mega andu aingi ni maraikara kuu uguo niki ni gukuhe muno na Nairobi na ningiri ni kundu kwina security ni kundu kwina andu wega na ithu tutitwaraga andu o uguo tari guku ndakwira Malindi ni ukora chairman witu ni akite kuu uguo uguo ni gukwira we are confident with what you are selling ourselves even our staff mena parcels magurite mwena wa Kirima Mbogo very close to Thika town farafara ya Thika guthie Garissa ni natwika duo carriage igitwika duo carriage wewe na kea gyaku ki hau ri ugurite kea gyaku ngiri magana mana ri na nikuo guko mwiroreria guko nikuo Kirima Mbogo Dhahabu Lands Limited ugurite kea gaku ngiri magana mana imagine 400,000 ni ukora ginya kea kiu in the next 1 or 2 years no gikinye ginya 800,000 or more niki ni tondu ni kundu kurathi na mbere gwikaga atia gwikuraga warora kuu ni ukuona ni kundu andu mekuo ni ukuona ni kundu tuguthondekeire fence wega ni ukora ni kundu irio cirakura ndona kirima ki haria uguo mai mekuo kwa wingi rera ri kuu ni rera riega fiu fiu uguo ni kundu ingi kwira wita customer we utakwenda kundu ukuigwa ni kuraihu na Nairobi kundu ugwakana ukage wira Nairobi o muthenya tuthi mwena wa Kirima Mbogo muthenya wa Saturday mugunda uyu ndirari uhoro waguo uretwo Serenity Phase 3 ni tugakorwo tukio lounge na turakunegera na opening offer ni yako welcome customer ya mauko maria bere ni tondu ni metekira guka maria bere negua 400,000 Kenyan shillings peke yake yes naweza lipa pole pole yes unaweza lipa pole pole na ithwe customers aitu ntukoragwo tukimatwara na payment plan depending no hoti wao ni hari maoto ani guhota kuriha within 2 months guhota kuriha within 3 months guhota kuriha within 6 months woka ni tukwandikanira uguo kwina payment plan no urihe o kahora and you will be advised how watuhurira thimu namba 0707 177 177 0707 177 177 Bloti cio thimete cigana atia tuthimete plots cia 50 by 100 in a gated community kundu kuguko kwina farafara thaka muno beacon ciaku ni ukuonio ciothe ti kwirwo plot ikinyete haha na haha ni ngona ino ni number 7 ithiete kuma haha ginya haha na haria hangi ungenda guthie gwika search we still advise our customer kiagori kiuria negua kiagori kiuria tele maina uri wathie kuo yes danathie ku no ngigutwari maguru maya maku ni makinyangite ku ni ginyangite no muthi wenda tuthie no tuthie kwina kiria ndirabatara kwina kindu giothe urabatara tondu ndiramenya amenities iria urabatara ni urabatara kindu ta shukuru the schools are there ni urabatara police station cia confirm the security is there ciekuo ni urabatara mai na thitima kwina cio ni urabatara kanitha na muthigiti urikuo ni urabatara biashara handu ingithie ngore cukari dauma Nairobi tondu ndire coka Nairobi ciekuo ni urabatara thoko ungitwara indo ciaku arima ciekuo kwina atumia kwina athuri Kamau ciothe ciekuo na namba no iria 0707 177
177. Asante. Yes. Ina migunda tukumigura thire. Karibuni sana. The Hebulands Limited. You are reliable investment partner. Oh yes, at you are reliable investment partner. Yes. You are reliable investment partner. Partner. Yeah. Partner ni kugatia. Partner muthiriti pamoja. Yes. Yani mwena haha kwa haha. Yes. Mutirekagia mundu. Tutingikurekereria. Na reliable ni kuga uigirereki. Yes. Uigithini. Nutora mundu mugunda. Eni. Site visit. Yeni. Ono muthi ndirakenda tuthi na customer sare ma utuhurira thimu. We. Nie mwenyewe. Tia kama we. Ndari horo wa Terry Maina. Ni utwaraga ando site visit. Yes I do. Yeah, okay. Yes I do. Yes. Na mwa site visit ire ni ando na mahutaga no mu muthia kureha nyama ha moki ma site visit. Like I said, nituma provide ira lunch. No kwi kundu kuingi tuthia kundu kwega. Malindi ntokuona joints, Kilimambogo ntokuona, Thika ntokuona. No na wafishi no tugugutuga. Emwe kwa emwe tuthie ginya Nanyuki. Mimi napenda Nanyuki sana. Pia mimi. Yes. Last time ulikuwa huko? Last time nilikuwa huko ni last weekend. Kuliandaje? Nanyuki ni mahali pazuri sana. Na Nanyuki utikira ihiriria muno na mushi. I come from Nyandarua County, which neighbors Laikipia County. Yes. Na Nanyuki twekuona ntukoretwo tweku for the longest time. Na gitumi kiria gitumaga tuikare tugicokaga Nanyuki time in time out. Ni tondu wake ni kundu kurakura. Andu aria twendeirie a mbere kama utwamendagiria Nanyuki plots cia 50 by 100,000 Kenyan shillings. Giriga na rimwe. Hamwe na title. Thaici aria marathie kuoya aria marathie gwika valuation title deeds ciao kana kuoya maroni maraheo roni na first value ya 350,000 shillings. Ici ni plots cia around 6 or 7 years ago. 350,000. Kou ni gukuonia atia ni kundu kurakura. Nanyuki kuma haha guthie Nanyuki ukugerera Keno Marwa Road. Ndiyo kana ni farafara yo? Ni no ngerigo. Ni uthite Nanyuki kwanza kana kumienda? Nanyuki githia weekend ni. Every weekend? Ni kwa weekend ciakwa ikoragwo. Wow. Tauna rucio no ngambata Nanyuki. Wow. Ni ndaikara Kiambu weekend. Aya. You love life. Na twathie Nanyuki no huthire ndege bado. Uthia na farafara kana uthia gatia? Thiaga na cieri. Ndathi na ngari ngacokera iguru. Ugatiga ngari ku? Ugoka iguru. Ni ndereba maruta wira ucio. I agree. Niwe ni kuragwo kwina railway. Ugo ni gukuonia infrastructure tu Nanyuki ni perfect. Ni njega kwi reri, kwi rami na kwi ndege. No ukorwo kwina indo icio ciothe ithatu gukorwo ti kundu kwega. Kwega. Nanyuki ni kundu bado riera ria kuu rikoragwo ririega muno. Andu aria magianaga na mirimu kundu guku kungire just get to Nanyuki. Autasumbuana na chochote. Na uconfirm riera ria kuu ni riega muno ri. Nikuo guku. Nikuo kuria. Yes. Taroro ria kuhana. Very beautiful place. Ino ni Keno Marwa Road. Mai ndukanaga. Irio cia kuenda gukuria mwena wa Nanyuki, it is very easy. Ni tondu ria ria kuu ni sorry? Kirima kiha na he mundu etagwo Solo Kinyozi akona Nanyuki no akogura broti. Ucio gutigira ni agura ngima mena murithi wa ibis. Kirima kiri oku ni kionekaga. Mount Kenya is still in that place. Na andu aingi ni mathia bado makenda kuona Mount Kenya. Andu aingi ni mathia makenda kuona the big 5. Ukuhitukira All Pajeta Conservancy. Ugithie Nanyuki haria project itwiri. Uguo ni kundu andu aingi makoragwo kwina traffic ya andu aingi magithie kwigendera na kuona maundu mega. Nanyuki nyanya na itunguru waru na bebe vegetables ziko kwa wingi. Actually into the site visit na customers aitu na magoka na indo icio. Broti igana atia? Plots shito ni 50 by 100. Bei only 230,000 Kenyan shillings. Shiringi ngiri magana mere ma mirongo itatu mwiroreri ginya title deed inclusive of the title fee. Ugakorwo na broti 50 by 100 kuria Nanyuki ukienderio ni The Hebulands Limited. Na top plot hakuhe na shukuru nene etagwo Daraja Academy gwiciria no wamiona hau uguo. Hakuhe na Segera Mission Hospital. Uguo ni gukwira ndikwa shukuru ndikwaga thibitari. Hakuhe na Ereri Primary and Secondary. Hakuhe na Nanyuki Rumuruti Road.
gwiciria ni wiguite headquarters cia Laikipia ni cirathimwo na Rumuruti na ku ease connectivity barabara ya Rumuruti na Nyuki already on progress ni rathondekwo just next to our project na ungikorwo wi hakuhi na main road ri project uragura at 230,000 shillings no umigure for speculation no ugure ya guikara na in the next very few years project no ndigakorwo 230,000 in a gated community kundu tugwikirira fence kundu kwina mai kundu kwina thitima kundu kwina security kundu kwina aikari na kundu gukuhe a value for your money. Contact Shia Dhahabu Lands Limited 0707 177 177 kana 0718 700 900 na site visit shito ni free of charge ogeda uthie kuona mugunda tuhurire thimu we just plan na tugutware uthie ukone mugunda come with your spouse come with your loved one nigetha mu make a decision mwe on ground. What I assure you I am giving you a value ya besha ciaku 230,000 washiga muhuko rucio citigako ciho no wonjorithia tiri-ini ciahota gukagako ciginya maita matano makiria. On top of that niki kimukenagia mweta Dhahabu Lands Limited? Dhahabu Land Limited ni tukenagio ni maundu maingi. One of the things kuona tuge satisfy customers aitu customer okete du kanu kanu kereko geku customer akiamukira title deed yake. Some of them are our first time customers, some of them ni andu mathite kundu kungi rigi mbeca ciao cikorira, some of them ni aria meciragia I cannot be a land owner ukariguru niire na income yakwa ri guhota atia kugura mugunda no ni ndakwira guku eka turakwenderia 150,000 uguo ni kumaanisha as mundu wina income as low as 20,000 no hote ku afford kugura mugunda. Maundu mage matuma tuigue tuiganire ni kuona we are also helping in growing the economy. Tugako tugicenjia to complain aga Kenya kuina thina Kenya kuina thina make the change yourself na change niki itekira go take up opportunity area uranengerwo thaici whether you are young whether you are old. I've said time and again ukuru uriaga withi na withi waku ni umuthi rucio rwaku uri ukwenda rukoruhana ruthondeke umuthi ukuruthondeka atia na Dhahabu Land Limited oke uturie ni ku ingigithia kundu kwina wigiririki na no gutuhurira thimu 0707 177 177. Tatwira tiriri tere maina. Yes please. Mugunda ni wa bata niki? Mugunda ni wa bata ni tondu wa riri ni a sense of ownership ya assets ciaku. One of the things dena besha cash muhukore thaish dena 99,000 shillings re giuma hare aje gucamania na Kamau aje tuthi tukanywe kahua jamani na mase aje tuthi tukagure nyama so ni besha icio guciga re iguko haritu muno ni kuhe security in form of mugunda that is a title deed. Undu ucio ngi wa keri ni ku growaga in value. Gari ni njega muno no the moment wauma kuma haha guthi 1 kilometer it's depreciating in value. Umuthi ndirakwira farafara ni rathondekwo hau hakuhi na haku mugunda uguo ni ukwira atia mugunda ucio rucio ndungiko we 99,000 tocio wa Malindi kana 150,000 ike wa Malindi no ukore ginya we 500,000 makeria moguo no ukoro ukigia more investment hari investment yaku. For example ni ndagura mugunda 150,000 acre darima 150,000 ni ciakwa no hari 150,000 ri ni ndironjorithia na kurima ngagia besha makeria makeria dena title deed yakwa. Title deed ino no ndimihũthire hari maundu maingi ni ndagia kabata ciana ni ciracokire cukuru ndire na besha no thie ngamicurie handu heo roni na makeria moguo wothe ni wiguaga pride ukimenya nima I own a place in Kenya dena handu igitira hakwa. So getting a piece of land tia for the rich getting a piece of land ni ya gukuteithia nigetha o protect your future. Yeah, good. Yes. Rigoria kiuria ri. Yes, sir. Malindi ni tuona brot ni ngiri 99. Yes. Eka ni ngiri 150. Yes. Kirima Mbogo 400,000. Ngiri magana mana na Nyuki ngiri magana mere ma 30. Yes. Na watwira guothe gwe taitu. Yes. Taitu ino ni ya Dhahabu yandikitwo Dhahabu Lands Limited kana yandikitwo title deed ino yandikitwo Dhahabu Land Limited. Okay. Ugenda weka transfer wikire transfer no uke ugure mugunda umuthi na tukunengere maratathi macio uthi ukeikire transfer. Ugenda tu wikire transfer ugutunengera ID KRA na passport tu wikire transfer yume hari Dhahabu Land Limited ethie kuri Terimaina. Na tondu mugunda uyu ni mugunda munene muthime ni kurikia turarikia yes sir. Tofroti ni tuinge na broti ya Teri
hena broti ya Maina, hena broti ya Kamau, hena broti ya Kang'ethe, hena broti ya Njoroge, he broti ya Githĩnji. Ciothe. Icio broti icio ciothe ciĩ kũu. Niĩ ngamenya atĩa yakwa? Nĩ tũgũthiaga na tũgakuonia na tũtigũtigagĩra hau. Nĩkĩo ndakwĩra we are partnering. Project citũ ciothe nĩ tũcidimakĩtĩte tũkamenya ĩno nĩ Dhahabu Green City Phase 11 ĩrĩa tũrakwenderia 99,000 ĩna caretaker hau. Ũguo ona ũngĩgoka 5 years down the line na agreement yaku ũnyonie ndagũrire plot number 99 no tũgũtware harĩ 99 ĩrĩ. Na tondũ bado tũtirakũ provide tũkaga kũlias na registry rĩ, ũngĩthiĩ kũrĩ registry ũgũre map ĩrĩa ĩna LR number yaku rĩ, ũgũtwarwo o broti-inĩ yaku. Ũguo nĩ gũkwĩra atĩa hena identification njega ya kĩrĩa ũkũgũra no nokorwo we ndũgũka ona 15 years down the line ciana ciaku cingĩkenda gũka no cikonio plot o ĩyo. Good. Ugo horo terĩ Maina tũcokere namba cia thimũ angĩkorwo hena ũndũ ũterĩte mwĩroreri mwĩre kuma kũrĩa Dhahabu Lands Limited. Namba itũ ya thimũ nĩgetha wĩigithie na ithuĩ, take up the opportunity today nĩ 0707 177 177 0707 177 177 kana 0718 700 900. No tucerere Ruiru, no tucerere Thika. Ũkato kwa advice kuigithia nĩ kũko gwĩ favorable na ndũgetigĩre kuigithia. Ikinya rĩmwe nĩrĩo rĩgũtũma ũkinyie makinya 10,000. Oguo just begin together with us na appreciate aigithia aitũ othe a Dhahabu Land Limited. Nĩ wega nĩ gũtwĩhoka, nĩ wega nĩ gũtwarana na ithuĩ na inyuĩ mũigithĩtie mũkaga kuoya title deeds cianyu. Ũkai muoye title deeds cianyu tondũ ĩyo nĩyo proof ya kuga niĩ nĩ ngũrĩte na Dhahabu Land Limited. Nĩ thengi mwĩroreri wa Inooro TV na ndume ngeithi guothe arĩa marerorera na arĩa maroka kuigithia mũthenya wa mũthenya. Nginya arĩa me diaspora. Nginya arĩa me diaspora by the way. No ũtũ WhatsApp, no ũtũhũrĩre thimũ, no wĩingĩre platforms citũ at Dhahabu Land Limited on all social media platforms. Oka wambĩrĩrie kuigithia hamwe na ithuĩ na ndũgetigĩre mathaa. Tũkoragwo twĩ in operation 24 hours. Book site visit yaku any day ĩrĩa yũkorwo nĩ free of charge and get a freehold title deed with Dhahabu Land Limited, your reliable investment partner. On top of that, thank you muno. On top of that, I'm glad. Thank you, sir. Na wega muno nĩ terĩ Maina kuma Dhahabu Lands Limited wacokagithia chairman. I will. Na ũgeithie managing director. I will. Na aruti othe a wĩra a Dhahabu Lands Limited ngamwendithĩria ũhotani wĩra-inĩ wanyu. Yes. Na mũige Ngai mbere maũndũ-inĩ mothe. Amen. Asante. Happy Mother's Day to all. Kabisa. Yes. Thank you muno terĩ Maina. Reke tũkinye hau nĩgetha Njoroge nake aingĩre na nĩario back to back. Njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe njugaga tita gũkũ terĩ tita gũkũ kumagwo na kuo Dhahabu Lands Limited tũkoiga your reliable investment partner. Your reliable investment partner. Come away.